I've sailed countless miles, seen reefs and beaches all over the world, but Sabang's different. It's like island vibes meets cultural immersion with the warmest welcome ever. And here, you can have this too. You can have all these experiences and more. Sabang Marine Festival. Dari ujung barat Indonesia, The Golden Island, Sabang, gerbang kekayaan bahari Indonesia. Dijaga kuat oleh tradisi dan adat. Inilah Sabang Marine Festival. Dengan penuh kehangatan, Sabang siap menyambut Anda di festival bahari terbesar di Aceh. Come to Sabang, Sapphire of the Eastern World. Selamat datang di Sabang Marine Festival 2020. Sabang, it is a wonderful place. People are so nice and really fun. Bisa datang ke Kota Sabang, semoga teman-teman semuanya perkenalkan. Halo, saya Bung Ahli. Kita ketemu lagi, semoga tahun ini adalah tahun yang baik buat kalian semua. This is going to be epic. Bismillahirrahmanirrahim. Pawai ataupun
kita tunggu 3, 2, 1. Baik, untuk para pengunjung juga adik-adik sekalian, mohon setelah ini jangan ditiru karena ini adalah dilakukan oleh orang-orang yang sudah melakukan. Lumayan. Dan naik kaki maju. Luar biasa sekali ya, atraksi sangat luar biasa.
kayak pakaian peri-peri ya. Kayak di TV-TV itu kan. TV. Pakaian peri.
ikannya nih. Takut. Kita nih rajinnya nih. Oh, ini terumbu karang nih. Oh, Jenan. 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 Oh. Anak itu. Ini anak tua.
Hello. beautiful and fantastic. Your dancing is very, very beautiful. Wow, Fantastic. Unique. very special. Fantastic.